maisha. Operation okoa maisha. Mugomo wa arigitani aria makoragwo rungu rwa ngwataniro ya KMPDU kuma mathibitari-ini matiganite ma muingi ni wambiriirie umuthi guku ngwataniro ino igikindira kuiga miro yao thi. Kuringana na mwandiki munene wa kiama giki Chibanzi Mwachonda niugite hatire njira ingi otiga kuiga miro yao thi kuna thirikari ndikoretwo ikirehe kihonia kia mathina mao na mendekithia maria maheanite niguo kumahe riera riega ria kurutira wira. No amount of intimidation, no amount of threats will make doctors go back to work. Chibanzi niugite gutire mikana ikumaguoyohia kana watho wa igoti ukurugamia murugamo wao kuona ni magereti uria wothe mangihota niguo kugeria kurehe kihonia no thirikari ndiramarumbuya na njira igwete. Court orders will not stop this strike. Court orders will not make doctors stop from dying. Court orders will not stop infections. Na tukihura firigisheni shito mathibitari-ini matiganite thibitari-ini wa Nakuru level 5 arwaru matigirwo matari na wiki thutha wa kwaga kwamukira motungata ma urigitani amwe makihunduka na mucii matari na wiki ona thengia wao kurutirwo mikana ni governor wa county Oli Kenyanjui ya kwaga kunyita itemi mugomo-ini akiuga thirikari yake ni gacirithitie riera riega ria kurutira wira ria arigitani. Njukire thaa imwe na ndinona ndagitari aria mena mbeca ni megugithie thibitari iria cia kurihwo no riu aria matari na mbeca tani mena thina muingi tondu ndire na mbeca cia guthie thibitari. Thibitari-ini wa Mama Lucy county ya Nairobi udumwe na thibitari wa atumia wa kuheo ciana wa Pumwani mihang'o ya urigitani ni yonanirie kwigucia amwe a arwaru makiuga matina mukira motungata ma urigitani na amwe ao makiuga ni matungatirwo. Kaenda nikaonekana na daktari, wamenituma lab, wamenihudumia vizuri. Aria twaranirie nao na njira ya mwanya matekwenda kwaraniria na ithuĩ na njira ya kuhurwo mbica ni mathingatite kuga gutire mutumia muritu ugwitikagirio kuingira thibitari-ini uyu wa Pumwani. Kuhana uguo afitha umwe kuma ngwataniro ya KMPDU thibitari-ini wa Kiruguya akiaria na njira ya thimu ni ugite mihang'o ya urigitani ni thire na mbere guku akiuga ni kurumirira mikana iria makoretwo magitungio ni thirikari ya county iyo akiongerera kuga hau kabere arigitani aria manyitite itemi mugomo-ini ni matigithirio wira ona thengia wa igoti gwathana macokio. Madama na intimidate sana. Na when governors start becoming very arrogant that unafikia you can intimidate healthcare workers. Unajua enyeyo hospitali ni chafu. Si uongo. Hakuna vifaa. Imagine unaenda theater unatoka na diseases zingine. So we really had to strike under occupational Health and Safety Act OSHA. Chibanzi kuhana uguo ni ugite mathibitari ma Laikipia na Kirinyaga ni mamwe ma mathibitari maria mena riera riuru ria kurutira wira kuona arigitani makoragwo gwatini munene wa kugwatwo ni mirimu. Doctors across this country today have decided they will not endanger their lives. And I'm saying this because I said it before. It is no to a suicide mission. We will not undertake a suicide mission. Guku thibitari wa Murang'a ugithie na mbere na kurigita arwaru ona thengia wa mugomo uria urathie na mbere guku bururi-ini. Kugoma kwa arigitani aya ni ugwati munene ukuriire bururi maitho makiria riri haro ya kuhitana na COVID-19 ithiete na mbere na kunyita thinga mwihoko ugitigara wa ati riu thirikari ni kuingirira niguo mioyo ya Kenya ndikore. Koro thirikari ya national government no ihote gwetha mbeca ona korwo no mbeca nini tondu andu aya maumaga mucii mundu atari murwaru agoka thibitari agoka kurora mundu murwaru